ошондуктан siz biz kurbançılık kılaylı. Bu siz biz oturgan şahar özden özle bolup kalgan yok. Bunun için kança sahavanın başı ketti. Bunun için kança adamın közü sokur boldu. Bunun için kança adam mayıp boldu. Bunun için kança kan töküldü hurmatı tuğan. Kança kan töküldü. Ya Allah, karan Ayazatı Sumayya enez uşul din üçün, uşunday tınçılık ümmetke, akıl kelecekке keliş üçün canını kurban kıldı o. Din kafir, kojoyunu, eki butunu, eki kolunu ciple baylık tartıp salsa dağı dinden kaçmadı o. Oşol yerde şahit bulduk o din üçün, biz üçün şahit bulduk ayal kişi. Zinnura enez Allah'tan korkup, iyilap jürüp bir közü sokur bolup kaldı. Adamlar aytdı, ilay bersen, eki közündagi sokur bolup kalat, köp iyilava. Degende Zinnura enez aytkan, eger de uşul eki közüm beyiştin közü bola turgan bolsa, Allah Taala mından dagı jakşıraak közdü beret. Eger uşul eki közüm dozoktun közü bola turgan bolsa, mындай көздүн барыдан жогу жакшы dedi урматтуу тууган. Мына ошон үчүн канча сахва, Ammar ibn Yasir үй бүлөсүнү берди го дин үчүн. Ammar ibn Yasir үй бүлөсүнү берди го дин үчүн. Үй бүлөсү менен шахид болуп кетти го урматтуу тууган. Başını aldırdığa, siz bugün günü sünnet yolunda çaçınızı da aldırabайсыз, kandı başınızı aldırasız. Dinden çıkıp edesiz, koşul zamanda koy men jönüne jüreyim depçi. Ошондуктан ар бирөөбүз бул келген күндөрдү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Иннамал амалу бил хаватим", бардык амалдар эң акыргысы менен көңүлгө алынат деди. Акыркы эсептелүүбүз күндөрү калды урматтуу тууган. Кичине тооба кылайлы, кичине ыйлайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Эгерде мен билгенди силер билгениңерде азыраак күлүп көбүрөөк ыйлайт элеңер" деген. Ошондон Абу Бакыр разияллаху анху ыйлап жүрүп, көз жашынын ачуулугуна, көз жашынын туздуулугуна, эки бетине көз жашынын изи түшүп калды. Арыкка окшоп калды, суу ага турган болуп калды урматтуу тууган. Ошондон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүрүнүн акырында мен өткөндөн кийин Абу Бакырды имам кылгыла дегенде Айша энебиз көнгөн эмес. Алланын элчиси, ал атам имам боло албайт. Неге ыйлап эле туруп алат, намазын окуп бүтпөйт аны имам кылсаңыз деген урматтуу тууган. Мына ошондон ар бирөөбүз кичине болсо дагы көз жашыбызды төгүп, "Я Алла, тооба кылып туруп ыйлап коелу." Акыркысы менен көңүлгө алынат урматтуу тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйөм десин. "Я Алла, мен билем, Алла сизди өтө жакшы көрөт. Алла сизди сүйөт. Allah sizi жақсы көргөндүгү үчүн сизди зына таркап аткан, бузукулук таркап аткан жерден Allah сизди сууруп чыгып Мадинага алып келди го. Allah сизди жақсы көргөндүгү үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, Абу Бакырга, Умар разияллаху анхуга салам айттырды го. Allah сизди жақсы көргөндүгү үчүн Раузага алып келип намаз окутту го. Allah сизди жақсы көргөндүгү үчүн Жаннатул Бакыга алып кирди го, сахабалардын алдыга алып кирди го сизди. Allah сизди жақсы көргөндүгү үчүн Ухудга апарды го. Allah sizi жақсы көргөндүгү үчүн Бадырга алып барып келди го. Allah sizi жақсы көргөндүгү үчүн периштелер түшкөн тооду көрсөттү го. Allah sizi жақсы көргөндүгү үчүн Меккеге алып келди го. Allah sizi жақсы көргөндүгү үчүн Каабаны көрсөттү го. Allah sizi жақсы көргөндүгү үчүн Каабага таваф кылдырды го. Allah sizi жақсы көргөндүгү үчүн Хажар Асвадты өптүрдү го. Allah sizi жақсы көргөндүгү үчүн Сафа Марвада жүрүп катты го. Allah sizi жақсы көргөндүгү үчүн урматтуу тууган. Сизчи Allah sizi ушунчалык жакшы көрөт экен, ушунча нерсени берди. Сизчи? Siz ne kılасыз? Allah'ını жақсы көрөсүзбү? Allah'ını сүйөсүзбү? Ооба, жалган. Allah'ını сүйгөнүң жалган. Пайгамбарды сүйгөнүң жалган. Катыныңды сүйөсүң, аялыңды сүйөсүң, ушул чындык. Элиңди сүйөсүң, жериңди сүйөсүң, ушул чындык. Ошон үчүн эсен аман барып келейин дедиң сен. Ошон үчүн сен бул жерде калгың келген жок. Себеби сен элиңди сүйөсүң. Sen katınыңды сүйөсүң, ушул чындык. Sen күйөөңдү сүйөсүң, ушул чындык. Ошон үчүн күйөөң нике менен катын ала турганыбызда шерик кошкун келбейт. Аллахка канча адам шерик кошуп атат, канча адам кафирлик кылып атат. Бир да ыйлап койгон жоксуң. Менин сүйүктүү затыма Аллахка адамдар шерик кош деп бир да ыйлап койгон жоксуң. Бир да адамдарга барып айткың келбейт, даватка чыккың келбейт. Анан мен Аллахты сүйөм. Жалган урматтуу тууган. Қатыныңды сүйөм, жалган. Эгер қатының саңа башы берсе, бирөө менен сүйлөшкөн болсо, сакалыңды кырып бересиң, керек болсо намазыңды таштай бересиң, керек болсо алкаш болуп көчөгө чыгып кетесиң. Аялым мен ушундай кылды, өчүшкөндөн ушундай кыласың. Аллахка канча адам шерик кошту, канча адам Аллах Таалага шерик кошуп атат. Бардыңбы дават кылганы? Бардыңбы чакырганы? Пайгамбар ушул үчүн, Аллахты сүйгөн үчүн Меккени ташап чыгып кетти го. 100 000 намаз окуйдыган жерди ташап кетти го пайгамбарыбыз. Ошол Аллахты сүйгөн үчүн Аллахка чакырайын деп Таифка барды эле. Ал жерге ташпараң болду го пайгамбарыбыз.
Sen al жерге бардың, маймылды көріп қайтып келдің. Дағын пайғамбарды сүйем дейсің, Аллахты сүйем дейсің. Жалған, үрматы туған. Пайғамбар үшінші Таифқа барды, денесінен қан ақты. Қайтып келіп, Меккеге қандай кірем, я Алла деп ойладыға пайғамбарымыз. Ошонча үміт қылып барсам, маға иман келтірген жоқ, мен сүйген затталар сүйген жоқ деп пайғамбарымыз ойладыға. Ошон үчүн сахабалар ийек Меккени үй бүлөсүнү жерине таштап, Аллахты сүйгөн үчүн жерине туулган элинде Меккени таштап Мадинага көчүп кетти го. Сен сүйем дейсиң, жалган, урматтуу туган. Келиңиздер, ар бирөөбүз тобо кылайлы, ыйлайлы. Аллах Субханала бергени бар, эртең сурагы дагы бар бул нерсени. Бүгүнкү күнү мени байлардын түрлөп ысык тамак жеген ойготкон жок. Кедейдин муздак сууга каттуу нанды салып алып жеп атканы ошол ойготту мени. Кедейдин муздак сууга каттык нанды салып жеп ошол ойготту, урматтуу. Пайгамбардын жашоосу ушулда го. Пайгамбарыбыз ошондо өттү го дүйнөдөн. Пайгамбарыбыз дуа кылды го. Я Алла, мени мискин кылып тирилткин. Я Алла, мени мискин кылып өлтүргүн. Я Алла, мени мискиндерге кошкун деди го. Кедей менен мискиндин айырмасы, кедей бир күндүк жей турган тамагы бар. Мискин эч нерсеси жок. Пайгамбарыбыз ошондо дуа кылды го, урматтуу туган. Ошондон бүгүнкү күнү таква адамдардын суроосу мага таасир берген жок. Бузук адамдардын суроосу мага таасир берип атат. Бүгүнкү күнү ачык, устаз, мен зына кылып койдум, мени ташбаран кылың, мага аалам караңгы, мен нечерге батпай калдым деп сурап атат. Эгер шарият болгондо дауна сиз дагы синадан ташбаран болуп өлмөксүз. Дауна сиз Меккеге келбей туруп жок болуп кеткенсиз, урматтуулар. Мына ошол нерсе таасирленип атат. Андыктан ар бирөөбүз тоба кылайлы, ыйлайлы, кечирим сурайлы. Канчалаган күндөрдү текке кетирдик, канчалаган күнөө иштерди кылдык. Күнөө кыла берип, күнөнү деп эсептебей калдык. Балким күнөө менен мактанып калдык, күнөө менен сыймыктанып калдык. Ошондон алымдарыбыз айтат, сиз олтурган жер бүгүндөн жөндөй эле болуп калган жок. Бул жерде кафырлар канча бузулган эле, кыздарыны тирүүлөй көмгөн эле. Уксаңыз айтасыз, тирүүлөй көмүп ушундай зөөкүрлүккө жеттир. Ооба, бүгүнкү күнү биз мусулман болуп, оңолуп отуруп, пайгамбардын доорundагы кафырлардын бузулуп жеткен чегине эми жетип атабыз. Алардын оңолуп жеткен чегине биз, алардын бузулуп жеткен чегине биз оңолуп эми жетип атабыз, урматтуу туган. Кандайча оңолуп жетип атабыз? Таң калып атасызбы? Таң калып атасызбы, урматтуу туган? Оңолуп эми жеттип каладым бузулган жерге. Албетте таң каласыз, ойлонуп койгон эмессиз, урматтуу туган. Пайгамбардын даырында кыздары тирүүлөй көмгөн болсо, эркектер көмгөн. Эркектер өлтүргөн, урматтуу туган. Аялдар үйүндө парданын аркасына ыйлап олтура берген. Айла жок, эмне кылам деп туруп. Бүгүнкү күнү кызыны дагы, баласын дагы бизде аялдар өлтүрүп атат. Эркек унчукпай эле үйүндө турасың. Баласын дагы, кызын дагы бойдан алдырып келип атат. Ачык эле маршруткада, ачык эле көчөдө сүйлөшүп атат. Эмне кылды? Бойдан алдырып келип атабыз деп коюп. Ошондой болуп калып турган эмне кыласың? Уялбай сурап атасың. 6 балам бар, 7-синчи боюнда бүтүп калып туруп алдырып салсам боло береби деп. Алдырган доктурга дагы акчасын берип атасың. Бузулуп эми жеттиң. Бир дагы ойлонуп койгон жоксуң, урматтуу туган. Баламды өлтүрүп атам, кызымды өлтүрүп атам. Эртең кандай жооп берем? Бир дагы ойлонуп койгон жоксуң. Алла Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ви айи замбин кутилат". Ал боюндагы кыз эмне күнөөсүдө өлтүрүлүп атат. Анын бойда эмне күнөө бар эле анда? Аны эмне үчүн сен алдырып салдың аны? Эмне күнөө анда, урматтуу туган? Аны бир дагы ойлонуп койгон жоксуң. Анан биз оңолдук, Кудайга шүгүр. Каякта оңолосуң? Бузулуп жеткен чекке эми жетип атабыз, урматтуу туган. Андыктан көп дуа кылышыбыз керек. Андыктан көп тоба кылышыбыз керек. Андыктан көп курбанчылык кылышыбыз керек. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүрүн арнаган. Ошон үчүн жалпы 124 миңден ашуун сахаба ушул ыйык Меккени таштап туруп дүйнө жүзүндө таркаган. Неге? Анткени чыныгы сүйгөнү Аллах эле. Алар чындап Алланы сүйөт эле. Ошондон баардык адамдарды Алланы сүйүүгө чакырган, урматтуу туган. Сиз биз жок, сен дүйнөңдү жакшы көрөсүң, дүйнөңдөн чыккың келбейт, сен катыныңды жакшы көрөсүң, алдынан чыккың келбейт, Алланын жолуга чыккың келбейт, сен, урматтуу туган. Неге? Сүйө албайсың. Сен алдайсың. Ошондон бүгүнкү күнү Умар разияллаху анху корккон мунафыктан коркпой калдык. Умар разияллаху анху айтат эле: "Мен мунафык эмесминби" деп коркот эле. Сиз биз өзүбүзгө өзүбүз баа берип калдык. 100% мен имандуумун деп калдык, урматтуу туган. Багымда онча турбай калса боло берет да деп калдың, урматтуу туган. Анан күн чыккандан кийин окуп коем да туурабыдамынла деп калдың. Өзүң фатва берип калдың. Өзүң илимдүү болуп калдың сен. Ошондуктан, урматтуу тугандар, албетте дос балтадай кесип айтат. Душман шекирде таттып атат. Дос болдук, мусулман болдук, бир жерге бир баш
Bir yerden geldik urmattuğan, bir niyet, bir maksatta geldik. Andan büyüt bardı ostobo kılayla. Balabız emne olup çoğoy otat, kızыбыз kандай bolup çoğoyup kele otat. Oşondan dua kıla turgan jerde oturabız. İylay turgan jerde oturabız. Dualar kabul bola turgan jerde oturabız. Erten kızın kандай bolup çoğoyup, balaң nemenen alek bolup otat urmatı tuğan. Ya Allah, barganda eken attыңды арман кылбастан, ошол жерде тоба кылыңыз, ошол жерде ыйлаңыз. Дагын айтамын, айылда кылган дуаларыңызды токтотуң. Худа жаштарга иман бер, карыларга инсап бер, тапканыңа тойга буйрсун. Токтотуң бул дуаңызды, урматтуу туган. Бул дуа эмес, бул каргыш керек болсо. Бул каргыш, бул сен дуа берген жоксуң, каргыш бер деп атасың. Сен тапканың тойга кетип эле кала бериш керекпи? Тапканың ажылыкка буйрса болбойбу? Тапканың умурага буйрса болбойбу? Тапканың зекетке буйрса болбойбу? Тапканың Ya Allah, meçit kurganга, medrese kurganга, jolдорду оңдогонго, жетимдерге, жесирлерге буйрса болбойбу урматтуу туган? Тапканыңды тойго берип отуруп беришиң керекпи? Ошондон аны токтот. Ya Allah, мага адалдан кесип бер. Ya Allah, менин тапканымды ушул жака насип кылып, ушул жагын сурагын урматтуу туган. Ар бирөөбүз кайра дуа кылалы. Allah Кур'ан Каримде айтат: "Удуни астажиб лакум", сура мен беремин дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ад-дуа силахул муъмин", дуа муъмин мусулмандын курал жарагы деди. Атабабыз айткан, жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деген. Андыктан келиңиздер, кол көтөрөбүз, дуа кылабыз. Илахи амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. 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 ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي يا ربي يا ربي، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضنا واقضي ديوننا وبيز وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا واغفر أمهاتنا. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعانا. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا ربي sen haksın, barsın, yaratuvçusun, görüp durasın, bilip durasın, uğup durasın ya Allah. Sen beni şunçalık yaxşı görüyorsun ya Allah. Oşonduktan ilim verdin ya Allah. Sen beni şunçalık yaxşı görüyorsun ya Allah. Oşonduktan ya Allah, sen özün beni Madine'ye alıp geldin ya Allah. Sen beni şunçalık yaxşı görüyorsun ya Allah. Oşondan Peygamberimizga, Abu Bakır'a, Umar radıyallahu anh'a salam ayttırdın ya Allah. Sen beni şunçalık yaxşı görüyorsun ya Allah. Oşonduktan Ravzaga alıp girdin ya Allah. Sen beni şunçalık yaxşı görüyorsun ya Allah. Oşonduktan Cennetul Baqi'ga alıp girip sahabalardan kabrini körsettin ya Allah. Antkeni sen Allah'tan razı bolgonsun ya Allah. Sen beni şunçalık yaxşı görüyorsun ya Allah. Oşonduktan Uhud'a Hamza radıyallahu anh şahit bulgan yerge alıp bardın ya Allah. Ülgü alsın dedin ya Allah. Kanday avalda din kelgenini görsün dedin ya Allah. Sen beni şunçalık yaxşı görüyorsun ya Allah. Oşonduktan Badır'a alıp bardın ya Allah. Cana kudretini körsettin, perişteler düşkün toğdu dağı körsettin ya Allah. Sen beni şunçalık yaxşı görüyorsun ya Allah. Oşonduktan Mekke'ye alıp geldin. Özünün üyünde Kabe'ni körsettin ya Allah. Ya Allah sen beni şunçalık yaxşı görüyorsun ya Allah. Oşonduktan Kabe'ni tavaf kıldır, aylandırdın ya Allah. Sen beni şunçalık yaxşı görüyorsun, bilem ya Allah. Oşonduktan Hacer-ül Aswad'ı öptürdün ya Allah. Sen beni şunçalık yaxşı görüyorsun. Oşonduktan Safa Marva'da otosda çürkattın. Ya Allah sen beni şunçalık yaxşı görüyorsun ya Allah. Oşonduktan Arafat, Mina öğrenlerini körsettin ya Allah. Sen beni şunçalık yaxşı görüyorsun ya Allah. Oşonduktan ya Allah, büyük yerge ya Allah, yumuşak döşek koydun ya Allah. Sen beni şunçalık yaxşı görüyorsun ya Allah. Biroq menchi ya Allah. Ya Allah, bilem bu kundadın surağı olat ya Allah. Bilem bu kundadın nese olat ya Allah.
Uşul uçurda menden surasan, anda men öldüm ya Allah. Anda men halak boldum ya Allah. Anda menin yüzüm dozokka sürtülür ya Allah. Menin yüzüm dozokka sürülür ya Allah. Ya Allah geçirgin ya Allah. Biz uşunday alsızbız. Biz uşunday güçsüzbüz. Biz uşunday muhtaçbız. Biz uşunday jetken günü körбүз ya Allah. Ya Allah Peygamberimiz kattuğundan jegen jerde ya Allah. Biz yumuşak yedik ya Allah. Peygamberimiz açığa yürüyen yerde biz tok yürüdük ya Allah. Ya Allah. Ondan suradık ya Allah. Peygamber de çok görüyoruz. Şefaat kıl hep suradık ya Allah. Ya Allah sen bizi geçirgin ya Allah. Ağır bir özüm bunu affedin sıfatından ya Allah. Özüm ya Allah. Arıltkın ya Allah. Ya Allah, yüreklerimizge yumşaklık bergin ya Allah. Yüreklerimizge tazalık bergin ya Allah. Ya Allah, yüreklerimizge İslam dinine bekem degin ya Allah. Ya Allah, hakikatte ukkanga, jana hakikatte düşüngenge tolluk yardan bergin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, nafsimiz kança çırkıragan bolsa da ya Allah. Sen ya Allah, nafsini dozakka ırgıtasın bilemani ya Allah. Ya Allah bizim nafsimiz hiç kaçan bir işe tartmayıp dozakka tarıtadı ya Allah. Sen ağa kudretin jetedi ya Allah. Bizim yüreklerimizde ya Allah. Nafsinin kulçuluğundan azat kılıp algın ya Allah. Bizim yüreklerimizde ya Allah. Şeytanın kulçuluğundan azat kılıp algın ya Allah. Ağır bir Müslümanın kılgan duasını kabul kıl ya Allah. Ya Allah ilap namaz okup. İlap geçirim surap. İlap tövbe kılganga toluk jardan bergin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah uçul gündür ya Allah. Bir gözünden bir damcı yaş çıkmasa akır kıyamatta şarşar edip kanı ne payda ya Allah. Uçul gündür ya Allah. Gözünden bir damcı yaş çıkmasa ya Allah. Akır kıyamatta şarşar edip su kanı ne payda ya Allah. Ya Allah çaçımız ağarat, sakalımız ağarat. Yüreğimiz emni için ağar baydı ya Allah. Baldarımız ölet, kızlarımız ölet, emni için amalımız özgürmeydi ya Allah. Ya Allah cebimizi şeytan eşek kılmıyor Allah'ım ya Allah. Ya Allah şeytanın kulçuğundan azat kılıp algın ya Allah. Biz şeytanı köre almayız sen körösün. Bizim kudretimiz yetmez senin kudretin yetedi ya Allah. Biz de azat kılıp algın ya Allah. Jana her bir Müslüman kılgan ibadatını toluğundan kabul kılgın ya Allah. Elimizge, yerimizge tınçlık bergin ya Allah. Çoğunlarımızın yüreklerine iman, güç, kuvvet bergin ya Allah. Bir odun akısından korkuşunu Allah özün düşündürgün ya Allah. Ya Allah elimizi, yerimizi ya Allah. Bereketli kılgın ya Allah. Ya Allah elimiz, yerimiz Kırgızistan'ımızdı ya Allah. Akır kıyamatka şeyin özünü saktagın ya Allah. Ya Allah'ım oşol karızlarımızdan bu dünyada kutuluyor düştü nasip kılgın ya Allah. Dünyalıktan ahiretlik karızlardan bu dünyada kutuluyor düştü nasip kılgın ya Allah. Ya Allah'ım en jakşıbızdı padişah kılgın ya Allah. Merimdi, ırayımdi, jetimdi sıylagan, cesillerdi sıylagan, aksakaldı hurmatlagan, yaşlarga izat kılgan en jakşıbızdı padişah kılgın ya Allah. Ya Allah'ım soranam senden ya Allah. Buzuklardan bardığını özüne tapşırdık ya Allah. Ya Allah'ım eğer de alardan takdirde iman bolsa, alarga iman bergin ya Allah. Eğer alardan takdirinde iman yok bolsa özün alıp ketkin ya Allah. Bardığına sen kadirsin ya Allah. Soranam senden ya Allah. Sen bizde uşunday yerge jetkirgenine şükür. Adam kılıp yaratkanına şükür. Rızkı bergenine şükür. Körgözgön gününe şükür. Bergen beleklerine şükür. Peygamberimizin ümmeti kıla yaratkanına şükür. Ya Allah peygamberimizni öňüzde körbedik, düşüyüzge kişini Allah nasip kılgın. Akır kıyamatta peygamberi şefaatini nasip kılıp, cennattan orun berip, oşon men birgelikte özüңdün yüzüңdü görüştü Allah nasip kılgın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti ve qina azabennar. Ya Rabbi hakikatte özüň aytkansın ya Allah. Men ilim diledim günösünü keçiriş üçün gana ilim berdin dedin ya Allah. Ya Allah men ustanlarımdan ya Allah. Ötkönlerin kabrini nurlu kılgın ya Allah. Dirilerin ömürlerine bereket vergin ya Allah. Ya Allah Siracidin ustazım, Makbul ustazım, Maksat ustazım, Rafşad ustazım. Taştan gari ya Allah. Oşan dedim onda yaşım Muhammed ustazların bardığın ömürlerine bereket vergin ya Allah. Allah diye Allah sen dinin çırağı kıldın ya Allah. İki dünyada şerminde kılmağın, iki dünyada cüzlerin carı kılgın ya Allah. Urpaklarından dağı alim, kari, salih, oğul kızları da çıkargın ya Allah. Ya Allah'ım hakikatte Allah bizge ya Allah. Kurbancılık kılıp dinde düşündürdü ya Allah. Ya Allah.
Kurbançılık ya Allah. Kurbançılık kılıp turup dinni jetkirdi ya Allah. Oşundan özüň aýtdyň, men bulardyň günahlaryn keçiriş üçin gana ilim berdim dediň ya Allah. Emi keçirgin ya Allah. Albatta sen o adamda bekem turucusun ya Allah'ım. Rabbana atina fid dunya hasena ve fil ahireti ve qina azaben nar. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. 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 Rabbi gfir ve rahmete hayra rahimin. Bir rahmetke ya erhamar.